مکن. امروز بیستی رادیوی دنگی گلدبن. جناب دانشجویان رادیو دنگ گل روز باش کودن هجری شش کانون 2023 چهارشنبه لبروکسل ساعت 12 آمدگی ساعت 16 منوچه نیورو پیشکش بکن دست به کشن سرنوچه گمان ارتش که مزنتر لمارمارا فکرین لسر روشای جلان جیزده ترکرن جنین سیاست مدارین گرتی خواستن سوک آن ببن امرالیه هفگین اسامه دو شهیدان اشکره کر بروکسل کنفرانسا کرد ایرو دست پیدا که پارزر بن خلیفه گوت درون جبو دولت ترک آمورا کشتنا بیدارازه دوباره روز باشوره گودن هیجا عمر اوجالان گوت دوی هفدیتنا به پارزران اومالباتی را دمل دست چه ببه پشتی ارتجا به پیلیا 5.1 و چارکارونه لنافچه بورسا گملیک چه بو فکارین درباره تندرستی و جیان ربر اوجالان عمر هایری کنار و اسیاق تا شو حمیل یلدرم ده زیده تربون برای حقوق 3 سالی جیجبو ربر عبدالله اوجالان هفدیتنا لزگین بکن سری لسر دوزگری کماری یا بورسایی و مدیریت انفاز امرالی دال هیجی تو برس جبوان نهاتی داین برازی عبدالله اوجالان و پارلمانتری هدپ عمر اوجالان مزوپوتامیا آژانسی را آخوی دیار کرکو پشتی ارتجی فکارین وان زیده تربونه و خواست دمل دست هفدیتن چه ببه عمر اوجالان گوت اف 33 مهن جربر اوجالان عمر هایری کنار و اسیاق تا شو حمیل یلدرم تو آگاهی نایورگرتن ارتش چه بو و فکارین مهین زیده تربونه ارتش دجوار بو 3 باجار ارتش به باندور بون و گراوا امرالی جی نیزی ناوند ارتجیه پارزران جبو هفدیتنی سردان کرن وزارت داده و وزارت کار نفخایی تو آگاهی ندانمه گلک پروفسورین ارتجی هشیاری دیدن کو دبه کل مارمارا ارتش که مزنتر چه ببه 5.1 جی نه ارتش که بچوک پیویست دمل دست پارزر و مالبات بگرتین گراوا امرالی را هفدیتنی چه بکن هکه بویره که نینی چه به دولت و وزارت داده بر پرسیارن دوی وزارت کردان حساسیت او کردان لبر چاوان بگرتن چاوی کردان نگروا امرالیه دوی ربر جالان ددمک هری کنده به مالبات و پارزر خوار هفدیتنی چه بکه جنین گرتی سیاست مدار جی خواستن کو سوکوان ببن گرتیگاه امرالیه چالاکیا گروا برچیبونه یا بدور وگر کو گرتین سیاسی نگرتیگاه باکوری کردستان ترکیه 27 مجداره بداخوازا ج عبدالله اوجالان را آزادی ج پرسکریکا کردره چاره سری دان دست بکرن بردوام دکه سیاست مدارن جن این گرتیگاه جنان آسن جانی جی جبر روشار براپو سری وزارت داده دان و خواستن کو لگرتیگاه امرالیه بین سوکرن سردان پشت ارتجا چاره کارونه یا گملیکیا بورسایی هات کرن سفسروکا گشتیا پارتی هرمن دموکراتیک DBP یا بری صبح تونجل آج دوزا کوبانی گرتی و اکتیویستا تبگرا جرین آزاد تیجا آیلا آکات آتا جیدناو ده جرین گرتی ده سردان خوده خواستن کو ربرا پو به مالبات و پاریزن خوارجی هفدیتن چیکه هروها جرین گرتی خواستن وان سوکی گرتیگاتی پافه یا به اولکاریا بلند امرالیه بکن صبح تونجل بریا پاریزن خواه پیام جمع آیرشان و ده پیام خواده گود وکه جنین گرتی ینج دوزا کمپاسی یا کوباره نهال گرتیگاه سنجانی تنگ گرتن ده همان دمیده مخواست کو در روشین آورده ده برز جلان جمافی خواهی تلفونی جی سود ورگره گرتین دگروا برچیبونه ده جی گوتون تجدید مطلق همو سینورین تحمل در باز کرن گرتین سیاسی ان گرتیگه باکوری کردستان ترکیه تن گرتن ده چارچوبا کمپانیا ج عبدالله اوجالان را آزادی ج پرسکریکا کدره چاره سری سیاسی دروژا دهان ده چلاکیا گروا برچیبونه ده دومینن گرتین گرتیگا هجماریه کیا اولکاریا بلند یا آمده تکدار چلاکیا خو پیام شاندن دیار کرن گلی کرد سالین دو درجه دخواز استاتوی دکه و پیشنگ و دخواز ربر عبدالله اوجالان جی هر روز به سپارین جی ایدامی خرابتر روبرو دمینه گرتیان گوت ابو 3 سال تو آگاهی ربر عبدالله اوجالان نای گرتن جی رو ود و همو کسایتین درست
Welat Parêz Demokrat û gelên Kurd Tirk Asûr Faris Ermen Laz û her wekî din bizanin ku tecîda giran û îzolasyona mutlaq êdî sînorê tehamûlê derbas kiriye. Weka kesên dema ji bo mafê statûyê ya gelê Kurd jiyana wek hev azad û demokratîk a bi gelên din re tê dikoşiyan hatine girtin. Em radigihînin ku em ê ji bo daxwaza ji rêber apora azadî ji pirsgirêka kudre çareseriya siyasî xwe ji fedekariyan paş nehêlin. Ji ber derfetên bisînor çalakiya me bi dor vegere û her ji 10 rojan carekê komek dewr digire. Banga me ji bo her kesên li gel aştî wekhevî demokrasî û azadî ew e ku bi awayekî çalak tev li vê pêvajiyê bibin û xwedî lê derkevin. Parêzera OHD jî got girtiyên di greva birçîbûnê de pir bi moral û motivasyonin. Ji OHD parêzer Eda Önal ji Anefêra Axivî diyar kir ku girtiyên dest bi greva birçîbûnê kirine ji ber armanc û motivasyona çalakiyê pir bi moral û kelecanin. Eda ragihand ku daxwaza girtiyan ew e ku tecîda li ser rêber Öcalan û girtiyên din ên girtîgeha greva İmraliyê were rakirin. Parêzer Eda got çû serdana girtîgehan li ser peyamên girtiyan Axivî û çavderiyên Xwanî Ziman got bi çalakiya xwe dixwazin peyamê bidin gelê Welat Parêz rêxistinên civakiyên sivîl û civaka demokratîk. Dibêjin li ser vê xakê tenê Abdullah Öcalan dikare pêşengê ji demokrasî û aştiya birûmetre bike. Dibêjin ku berê ji bo vê yekê gelek hewdan hatin kirin û ew bi vê çalakî armanc dikin ku tecîda li ser Öcalan were rakirin û statûya ku gelê Kurd heq dike jî jê re bêdayîn. Girtî destnîşan dikin ku divê li seranserî cîhanê çalakî zêde bibin. Bi gelek çalakên mîna, çalakên rûniştinê, mîtîng, meş daxwazên wan ên rewa li hemû cîhanê bêne bîstin. Çawa ku li Efrîqayê xwedî li Mandela hat derketin li seranserî cîhanê jî divê xwedî li Abdullah Öcalan û fikrên wî bê derketin ji ber ku fikrên Abdullah Öcalan ji bo gelên cîhanê hemûyî hêvî ye. Nobet adeletê li Amed û Mêrsînê didome dibê gotin Abdullah Öcalan xeta Sorya vî gelî hevserokê Metuat Fedê Kerem Canpolat derbarê daxwazên girtiyan û çalakiya Nobet adeletê de Axivî got ısrara di polîtikaya tecîdê de ısrara Kerem Canpolat derbarê berem nûçeme dublaj. Hevserokê Metuat Fedê Kerem Canpolat derbarê daxwazên girtiyan û çalakiya Nobet adeletê Axivî û got ısrar de polîtikayên tecîdê de ısrara de şer û bêxuxî de ye. Çavkaniya pirsgirêkên li Welêt tecrît e. Şerê taybet ku ji sedî nod heştê çavkaniyên aboriya Welêt tune dikin jî encama tecrîtê ye. Çeteyên şer, fûş û bandorên tiryakê jî têkildarî vê siyaseta xirêjin. Canpolat anî ziman ku bi rakirina tecrîtê re pêkhatina aştiyê mümkün e û got ji bo vê jî divê em bibin dengê girtiyan û nobeta edeletê. Heke bersiveka erenî neyê dayîn îhtimaleke mezin e û ev çalakî vegwerin çalakiyên bêdem û bêdor veger. Rakirina tecrîtê wê bandorê li hemû girtiyên din û bi taybetî jî lê nêzîkatiya li hemberî girtiyên nexweş bike. Canpolat herî dawî got bi rakirina tecrîtê re vekirina deriyê pêvajoyeke çareseriyê ya nû jî pêkan be. Divê em hemû ji vê pêvajoyê re bêjin raweste. Ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd gava yekem rakirina tecrîta li ser rêber Abdullah Öcalan e. Li herêma Çukurova, bajarên Edene û Mêrsînê çalakiya Nobeta Edeletê didome. Hevserokê Tuhayê dera Çukurovayê Ergin Altuntaşî got, rêber Abdullah Öcalan xeta sor avî geliye û balkişan ser bandora rêber Öcalan a li rojlata navîn û cîhanê û got, pirsgirêka rêber Öcalan û gelê Kurd êdî di rojeva cîhanê de ye. Devê ev rastî li ber çavan bêgirtin. Girtîgeh jî kelehên berxwedanê ne. Girtî bedena xwe dikin mertal û daxwaza azadiya rêber Öcalan dikin. Azadiya Öcalan jî tê wataya çareseriya pirsgirêkên li Welêt. Altuntaş herî dawî got nobetên me yên edeletê jî wê di çarçoveya helbesta berxwedana zindanan de bidomin. Ev gel dizane. Dema pêwîst be wê wekî hevreyên li zindanan bedena xwe bide ber mirinê. Şandeke pêngava cîhanî ya ji Abdullah Öcalan re azadî ji pirsgirêka kudret çareseriya siyasî li Lübnanê serdana nivîsgeha serokê tora cîhanê ya parastina gerê Filîstîn û serokên navenda Xeyam a perwerdekirina qurbanên îşkencê Mihemed Sefa kir. Di serdanê de Mihemed Sefa piştgiriya azadiya fîzîkî ya rêber Abdullah Öcalan kir û got em piştgiriya tevahî girtiyên siyasî yên li cîhanê dikin.
الخيام بجنوب لبنان. اكيد اكيد. انا شخصيا كنت بمعتقل انصار اسرائيل بلبنان اثنين. فنحن اكثر شيء اهتماماتنا بالمعتقلين بالسجون الاسرائيليه، هلا بالفلسطينيه بنتضامن مع كل معتقلين السياسيين. گودان هجا بالافرین شهرین دولت ترک داگر کر بمبل هرما برادوست باراندن بالافرین شهرین دولت ترک دو دان ایواری دو جاران دورا برادوست یا گریدای نافچا صدیقانه یا پاریزگاه هولیری بمباردمان کرن. آژانس روزنویسی رانگاند کو بالافرین شهر این دولت ترک داگر کر دورین گروی سینگان و گنده بیرکم این برادوست بدجواری بمب باران کرنه. آژانس گود بالافرین شهرین دولت ترک داگر کر دو دورا با مرنی یا گریدای آمدی جی بمبه لسیویلان باراندنه و کسکی جنا خوش دستایه و یک جی بریندار بویه. بله گریلا ایرو گریلا تیوی بشا دیمین یا دیمنی اپراسیون شورشگری شهید لیلا آمد و شاند بشه یکمین مدوه بواره پاروکر بو گودن هیجا دوی دیمنی ده تدیتن کو گریلا پیشی جیه اسکرین ترکیه بی یک تسپید که پاشه د کامریا ترمال یا گریلا ده هیزن گریلا خویا دکن گریلا بری خود دن نوا چپرین داگر کران و اپراسیون شورشگری یا جپیج میلان و دسپید که چا اپراسیون دسپید که هیزن گریلا بچکین سگوانی ناوین و گران لداگر کران دخن گریلاین کردستان لسر هفر داگر کران دخن و بانگات تسیم بونه لاسکرین ترک دکن بشر گریلا هم دکون نوا چپرین داگر کران هم جی بچکین سگوانی لوان ددن هیزن گریلا دچن سر 12 جنازه این اسکرین ترک و بگشتی زلال دکن کو 18 داگر کر هاتنه کشتن دست داتینن سرگلک سلاح کلوبلی نشکرین ارتشا ترک و ودگان چپرین خویم برخودانی دست بکر راست عادل بره من بله خواهی گر تمام تمام من دست بکر اول ورا سرده ورا تكو مفزيها بميزة في الشتاء هيك الوردة ليدا تكو بيسفينك هو بقى في الشتاء هبول ليدا ده أري حسبه ellerini kaldır buraya gel. Dur. Askera. Binin. Hadi askerle buraya. Gidin buraya Merzi. Bak. Dur. Konser hakkı bir daha. Kamu şu kuş kefir. Öyle yapalım. Dön. Haval değilim. Ne telefonu yıkır. Valla kes. Bikira. No, بدم. Biri ki boş kontrol kayo. Kaç çanta? Valla. Kaçta ki بدم. Kuru mu telefon batır? Zek biz bir dakika. Hay mutçabe o khori wa. Valla. Kap feneri bir de feneri. Bu sejin az evra. Feneri bir de kayıt ki. Ben aldım. Kameraya kim yakışıyor? Kameraya kim yakışıyor? Kemek feneri bir de bırak kayıt ki bana. Kayıt ki. Havalar cenaze Leşkeri Türk'ün. Ya bak.
ها kamera من آره والله ها خود بیکسی بمبات‌ها رو ها اول ما قاز کنی یا بمبات‌ها رو بیکسی چند بمبات‌ها رو یک تانبورلی چیه قاز که همجور سینا منه بلکوتان جان نوند راگهاندن و چاپمنی هپگی به دخویانه که تگداری شرسسی کانونی یل نافچه مردینه کربرانه دخویان آگاهی دان هپگی دیار دکه که لنیزی گنده دیوانه دو هفرین وان به ارتش ترکا داگر که رکتن شرود بیچه هر دو حوالین ما به ورکی که مزن شر کرن و جبو ساقینه که بین دست دجمن به فدایان مشیان شهادته هات زلال کرن که یک شهرین مین شهید رودی نالینه دما من اسنامای هفره خوی دن زلال کر ام بگل خوی ولات پاریس و رایا گشتی ره پارو بکن ام جبو مالبات هجای هفره خو رودی خلک مردین و توهای گل کردستان ره سرساقیت خوازن سوز دادن که ام تکوشین آزادی یا رودی به فدایتی بشتر بون و به دوالی دو اغراوی ده شر کرن بسر بخن ناسنامه شهید رودی وهای اورهان الما به ناسناو رودی نالین ناو دایی که مجبوره ناو باف عبدالکریم لمردین اجتایی بویه سسی قانون 2023 لمردین کربران شهید بو هپگه در حق شهید رودی ده وهاد بیشه اوجی یک گندن ولات پاریز نافچه مردین نسیبین مارینه مارینه گندکی دیروکی و خودی ولات پاریزیه که خورته خلکی وی گندی تجاری سری لبردجمن نتواندیه تاویز جو ولات پاریزی خوایا برومت ندایه هفره مرودی نالی جی لیوی گندی به هستین ولات پاریزی تجه جاوین خالجیانه وکر به دستان لهنگی ین آپویان مزن بو خوشگاوی نادیره الما به ناسناف نالین 1992 دیانده بو گریلا و 1992 نهانده لغرزان شهید بو هفره مرودی جی ده مالبات کوها یا دناوا تکوشین آزادی دمزن بو مالبات جبر کو سری لبر ایشو زختین دجمن نتواند جنچاری سال 1993 کوچی استنبول کر هفره مرودی یه شاهدی جوه راستیا دجمن رکر کمپلویا ناونتوه یا 1999 نهان لدیج ریبرا پو باندو رکم ازن لیکر لستنبول دگل کارو خباتان ده جیه کرد دناوا جیوانان ده بو تکوشرکی مزن سال 2007 لدیج شهرکرنا ریبرا پو بر خدا چیاین کردستانه لهره ما خاکور که پرورده اخوایا پیشی گرد حتی سال 2011 هان دبن فرمانداری خبات دیرک الیشیر کوچکری چیچکچی و گلک فرماندار دن این شهید ده پرورده اخوا گرد به دخوازه که مزن 2011 هان بر خدا با کور کردستان چوهره ما بوتانه جه ایالت وانه حتی بستا جودی گابار و گل قادندن بوتانه خباته که اکتیف کرد پشتی پراتیکا 6 سالان آل هریم بوتانه 2017 آن لهریم پاراستن ین مدیا و گریا بشتاری پرورده ل اکادمی شهید ابراهیم بو دناور سال 2017 و 2019 آن ده لساپ و متینای تکوشیا دناوا تیمین به تفگرد جی خو گرت و برسف دا ایریشن داگر کریا ترک به هلگرتنا یلک برپرسیاریان در بین گران لداگر کریا ترک دان جبو ارکین خوین شورشگری به جیبینه 2019 آن دیسا برای خدا با کور کردستانه زور و زحمتی همو دان پیشیا خواه و به آفرینریا خواه مزن گلک ارکین گرینگ بجیانین هپگه دبیجه حتی کلیا شهید بویی جی هفره مرودی جتکوشون و سکنا خواه تاویز ندا وکه زاروکه کی لهنگ ای گند مارینه هرما مردین و کردستان بو شاهید تکوشین آزادیه هفره مرودی چوادا سر شوپا شهیدین بریا خو و 16 سالان بنا ورته کوشیا و جیوان نگیتن گل کرد جی آلا تکوشین یا رودیان هلگرن و تقصد سرکتن ده لبابخن ده
ده قانونی روژا سردانین داوی جبو هدف آرمانجدکه که همو قیومان درینه لپارتیا وکیوی و دموکراسی گران هدف واجه سردانا برنامزتی یا جبو بجارتین خواجی ین سویه که آدار 2024 و برند بردام دکه سلیدان جبو هفشارداری اندامتیا مجلس شارداری و اندامتیا مجلس گشتی ین باجر و نفچان ده قانونی بدایی دبن هفسروک هدپی آمدی عباس شاهین دیار کرکو سلیدان بنابر بردام دکن دیار کرکو قیوم تزیا ایراده و سلیدان وانجی لدیجی فیه کنه گوت امام دکاری هر بجارتین سویه که آدار دکن تبی گوتنا امی قیوم تاین شارداریان بکنجی گل علاقه که مزن نشان داده و دبیجه امی وی جارجی همو شارداریان خواه به دست بخن و بگلی خواه شارداریان خواه بپارزن شاهین دازانین کو سلیدان جبو شارداری باجر مزنیا آمده 17 شارداری نافچیان اندامتیا مجلس شارداریان و اندامتیا مجلس گشتیان باجران زیدنه و لورا هجمارا کمیسیونان جی زیده کرنه دست نشان کر و دما سلیدان ده کارونه ده بدایی ببه و گوت سلیدان همو حوالین ما و ده سلیدان همو کسین لگور پیوانان جبو ما گرینگن ابنتن سلیدان که ده همان دمی ده برسوه که جبو رژیم قیومتیه و امی شاردارین گل جاردن بدن گل هجدمی کنفرانس کورتیان نامنتوی ایرو الصبح لبروکسل پیکتی هجدمی کنفرانس نامنتوی یا یکتی اروپایی ترکیه و کردان کوجهلا کمیسیون سیویل ترکیه یا یکتی اروپایی و تی ارگانیزه کرن ایرو لپارلمنتوی اروپایی دست پیدا که کنفرانس و درو جان بدومه و درونشتنا دست پیدا دی سروکا کمیسیون سیویل ترکیه کارین وستراین جگری سروک پارلمان اروپایی دیمیتروس پاپادیمولوس و اندام پارلمان اروپایی آندریاس شیدر و هناك کسایتن دن باخبن دروجه اولا کنفرانس ده و بسرناوی پشتی البجارتن ترکیه پانلک بریدار خصن میشل گونتر و اصل اردوغان و وکی قصه کرم آدهبن دروجه دویمین ده پانل سالا سدمین اپیمانا لوزانه پانلک بریدار خصن هانس لوکا کیزر و براندو بنیفی ده دویم جاره ده باخبن پشترجی و پانل سردما درباسبونه یا سیاست جهانی بریدار خصن در پانلیستان ده شرمین گوون و آسیا عبدالله جی وجه بگرن ده پانل بسرناوی آشتیا ماین ده بلندکرنا دنگان ده و بن پیکرین مافان این نگرتیگاه امراله کوربر عبدالله جلان 25 سالن لی تیگرتن و دبن تجیدا گرانده مرجن گرتیگاه بین نقاش کرن جپاریزرین عبدالله جلان رازیه öztürk و اندام کمیسیون سیویل ترکیه درسیم داده ویرن و دی پانلی ده باخبن دی کنفرانس ده هر وها و پانلا آزادی جیانه پرسپکتیفین جنان بیردار خستن درونشتنا داویا کنفرانس ده جیو مجارا یکتی اوروپا و ترکیه هفکاری و ناکوکی بین خواندن دی بر راپورتور ترکیه یکتی اوروپای ناشو سانشز امور رژی هف پیوین بکرن پارێزەر بەنگ خەلیفە گوت درۆن ئامورا کوشتنا بێدەڕاز یا دەولەتا ترکە پارێزەر سەلما بەنگ خەلیفە لەگەڵ دوو پارێزەران پار مەهاتەباخێ ji بەلچیکا ji بۆ لێکۆلینکردنا ێریشên دەولەتا ترکên bi dronên bi çek çûn şengal û kampa penaberaniya mexmûrê پارێزەر سەلما بن خەلیفە لەسەر سەردانە خوا یا لە شەنگال و مەخمری ژانە فێرە ئاخوی و گوت دتەباخە 2022 de ji bo lêkolkirina êrişên bi balafirên bê mirov yên bi çek me serdana şengal û kampa penaberan a mexmurê kir êrişên dewleta Tirk ên li dijî êzîdiyan êrişên jetperestî ne dema em li qadê bûn dronên Tirk li hewayê digeriyan ji lewra kuştina bi dronan kuştina bêdarez û sûce êzîdiyan got êrişên droneyên dewleta Tirk têne wataya qirkirina çeteyên Daişê dewleta Tirk jî êrişên li dijî şengalê eşkeretîne ziman van êrişan jî dibin navê tekoşîna li dijî PKK de dike di êrişa li dijî konveya trimbêlan de berpirsiyarekî êzîdî û gelek kesên din birîndar bûn piştî birojekê dewleta Tirk jî ji bo birîndaran bikuje nexweşxaneyê bombebaran kir parêzer Selma bin Xelife anî ziman ku piştre wan serdana kampa penaberan ya mexmurê kir û got mirovê li kampê tevan hemwelatiyên Tirkiye ne û dewleta Tirk gundên wan şewitandine
Tavan jizilma devleti raviyane. Ev penaber binasnameyin komiseriya penaberan anetewên yekbûyî dimînin. Mirovên li vir jî icdayîk bûne û mezin bûne nasnameyeka wan nîne û bêwelatin. Devleta Tirk bi bahaneya PKK êrişî kampê dike û mirovên heft salî heta heftê salî dikujin. Şengal û kampa penaberan a Maxmûrê ji sînorên Tirkiye gelekî dûrin. Li ser sînorên Sûriyene. Devleta Tirk nikare êrişên xwe bi mafê xwe parastinê vegerê bide. Êrişên devleta Tirk yên bi balaferên bê mirov bin pêkirina Kanûna Neterniyek bûyî ku dibêje nabe ku mirov bêdarez bêne kuştin. Devleta Tirk sûç dike divê netewên yekbûyî hesab bipirse. Parêzer Selma bin Xelîfe herî dawî got PKK jî bê nabe mirovan bikujin. Mît nedadgehe hukukî nîne. Mirovên di nava mîtê de biryarê didin û ji kesekê li ser kompûterê re dibêjin tu nebike. Dron jî tu nedike. Ev sûce û devleta Tirk li pêş çavê cîhanê vî sûcî dike. Me têkildarî mijarê serî li dadgeha mafê mirovan da. Ji me re gotin pişteriyên hukukî yên navxwayî yên li Tirkiye qediyan hûn dikarin serî li dadgeha me bidin. Ev ne rast e. Mexdûr welatiyên Tirkiye nînin û li Tirkiye nikarin dozê bidin destpêkirin. Riya duyemîn jî serlêdan li netewên yekbûyî ye. Ev yek jî ji aliyê dewletekî ve dikare bêkirin. Iraqê jî têkildarî êriş û kuştina sivîlên Ereb de serî li netewên yekbûyî da. Lê ji bo Kurdan serlêdan nake. Ev jî nayê qebûlkirin. Ji bo mexdûrên Maxmûrê meserî li Komîsyona Mafê Mirovan ya netewên yekbûyî da. Lê niha jî bersiv nedane me. Raportörü Ekti Avrupa'yı Türkiye amor god ve Türkiye xwe sistema xwe dibin çavan re derbas bike xwe û sistema xwe dibin çavan re derbas bike. Raportörü Ekti Avrupa'yı Türkiye daimi Naşo Sanchez amor derbarê serdana xwe Türkiye û çavderiyên derbarê dayîkên şemiyê de li Stenbolê li Sendikaya Rojnamevanên Türkiye TGS ji rojnamevanan re xivî. Got eger Türkiye dixwaze bibe endamê Yekîtiya Avrupayê divê xwe û sistema xwe dibin çavara derbas bike. Sanchez amor got li Türkiye serdestiya hiqûqê nîne. Li hemberî biryara dadgeha destûra bingehîniya Türkiye AYM demeke dirêj destûr neda ku dayîkên şemiyê biçin qadagala saray û çalakiya xwe bikin. Eger polîs bikaribin biryara AYMê bin pê bikin, tu kes nikare behsa hiqûqê bike. Dayîkên şemiyê daxwazek rewa û hiqûqî dikin. Zarokên wan, xizmên wan hatin winda kirin, mafê wan heye ku li wan bipirsin. Mixatabê winda kirina hemwelatiyan dewlete. Sanchez amor balkişan ser girtina rojnamevan Abdurrahman Gök jî ku doh hatiye tahliyê kirin. Herwiha ya Sedat Yılmaz Dicle Miftoğlu li Amedê û gotivan rojnamevanan karên xwe yên piştşeyî kirin. Ev tenê mînakeke li Tirkiye li dijî rojnamevanan û li dijî hemwelatiyan gelek sûcên qirêştên kirin. Eger Tirkiye dixwaze bibe endamê yê divê xwe û sîstema xwe dibin çavan re derbas bike. Li Mêrsînê û Dîlokê qirkirina operasyona qirkirina siyasî pêkhatin gelek kes hatin binçavkirin dewleta Tirk di çarşeva operasyona qirkirina siyasî de li Mêrsînê serê bi hevdemî avê ser gelek malan. Di serdargirtina de endamê Meclisa Partiya HDP Ali Bilen û Demet Gökalp Abdullah Çapar Cihan Beyhan medeni tutma jî di nav de gelek kes binçavkirin. Binçavkirî birin müdüriyeta polîsan ya bajarê Mêrsînê. Hatragihandin ku hejmara kesên hatine binçavkirin dibe ku zêdetir jî bibe. Herwiha rojnamevan İrfan Uçar jî li taxa Kerkûtê ya li navçeya Islahiye ya Dîlokê di serdegirtina mala xwe de hate binçavkirin û ew birin navenda bajarê Dîlokê. İrfan Uçar ji ber pirsgirêkên tenduristiyê yên dayîk û bavê xwe beriya salekê deş rojnamevaniyê berdabû û li gel malbata xwe bicih bûbû. Yekemîn konferansa navnetewî ya jinan li Silêmaniyê û bêrêdarxistin yekemîn konferansa navnetewî ya jinan bi dirûjma di neynika civak û dîrokê de jin pêktê. Koleja Zanistê Mirovî ya Zanîngeha Silêmaniyê û Zanîngeha Cîhanê organîzeya wê dikin. Konferans heftê Kanûnê ango sibe dest pê dike. Wê pirsgirêkên jinan bêne nîqaşkirin û rola jina Kurd di dîrokê de bê guftûgo kirin. Cenazeyê girtiyê nexweş êjiya nexweş desta Cemal Tanhan li kileka kurê xwe Murat Tanhat hate veşartin. Girtiyê nexweş Cemal Tanhan 23 cotmehê
نخوشی گرانبو و راکربو نخوشخانه بولویو لجبر روشاوی گرانبو جورجی او نقلی نخوشخانه اسکی شهر کرن پشتی کو هات استا مرنی دولت داگر کرد شش مجار ده اوتالیه کر جمال تنهان پشتی 43 روزان لنخوشخانه اسکی شهری شهید کت جنازه جمال تنهان لگورستانا Kırıklarya Buca'ya İzmir'i hat ve şartın. Dayki naştiye nünerin partiyan sazin sivil u bisedan kes beştari merasima cenaze bun bisedan kese tevli cenaze bun hirsaxwe jil hemberi pergala devleta Türk anin zaman Cemal Tanhan ser vesiyetawi lekeleka gora kurexwe Murat Tanhan edi sal 1997 de jali komek nejat peresvel İzmir'i hatibu qatl kirin hate ve şartın. Reveberi HDP İzmir'e Masum Koç de merasimi de axvi soza bilind kirina tekoşine da geça Cemal Tanhan Ayşe Tanhanji be bir xesku bave ve nezi 30 salan zindan de bu ogo devlet Türk bave min qatl kir teviku de kezebawi de gırık hate despit kirinji nehat derman kirin bave min bizane bun u bimrini re rubruhiştin devi mafi mroveki be vi awayı jides ne girtin em necihi ku gotun nemane edi bila evzilin bidayı bebe geça Tanhan got emi haya dawi li peydoza maftar abave xwebin İnisiyatif zarokên agir bi daxuyaniyekê rêzeçalakiyên xwe eşkere kirin însiyatîfê derheqê rêzeçalakiyên de agahî dan çalakiyê de navbera heft û navbera 427 mijarê de li Mêrsîn Antalya û Stenbolê pêk hatine di hedefa yekîneyan de wesayît mal û mirkên faşîstan hebûn di encama çalakiyan de bi giştî 5 wesayît hatin şewitandin tekelên bi dehan wesayîtan hatin teqandin Malek dü cihên kar sê qadên çandinî hatin şewitandin însiyatîfê bankliyekîneyê xwe kir ku agirê tolhidanê li her derê geş bikin. Di dehmehan de nêzî 4000 bûyerên tundiya li dijî jinan hatin tomar kirin. Rêveberiya giştî ya têkoşîna li dijî tundiya li dijî jinan û malbatê fênik şef têkdarî amarên tundiya li dijî jinan ji rojnivîsê re axivî got sedemê zêdebûna tundiyê ji ber wê çendeyê ku civaka me xwedî hişmendiya zilam salariye. Fênix şefî got ji serê salê heta meha cotmehê li Herêma Kurdistanê nêzî 4000 bûyerên tundiya li dijî jinan hatine tomar kirin. Li ofîsên rêveberiya wan 13000 dosyayên girêdayî jin û keçan arasteyî dadgehan hatin kirin. Cureyên tund û tujiyê guherîne û niha tundiya biriya elektronîk û torên medya dijîtal jî zêde bûye. Fênik got îsal amarên kuştina jinan li gorî salên borî Kêm bûye ev jî bi sedema bi cihanîna yasa û tedbîran bûye. Platforma Emê Kuştina Jinan rawestînin rapora tundî û qetilkirina jinan ya meha mijdarê ya li Tirkiye eşkere kir. Li Tirkiye rêjeya kuştina jinan her meh zêdetir dibe. Li gorî raporên neh jin bi destê mêran hatine qetilkirin. Miranasî û sê jinan jî wekî mirineke bi guman derbasî qeydên fermî bûye. Li gor raporê piraniya jinan di pêvajoya hevberdanê de hatine kuştin. Platforma Emê Kuştina Jinan rawestînin di rapora xwe de bakişan ser girîngiya qanûna 6284 û peymana Stenbolê û destnîşan kir ku ew ji bo her jineke hatiye qetilkirin têkoşîna xwe bidomînin. Heta ku Kurdî bibe xwedî statûyekê em ê têbikoşin. Endama deser rêvebera Medderî Dîlan Güvenç derbarê polîtikayên asîmîlasyonên dewleta Tirkên li ser Kurdî de janefêra axivî. Got devleta Tirk 7 salin polîtikaya asîmîlasyonê didomîne ev sûce û devleta Tirk vî sûcî bê perwa û di her qada jiyanê de dike. Dîlan anî ziman ku qonaxa herî girîng ya asîmîlasyona li Tirkiye qedexeyên li ser zimanê Kurdî ye got ev qedexe di her alî de hem di axaftinê de hem di weşan û toran de tê meşandin dixwazin vê siyaseta qirêj di sed sala duyemîn a Lozanê de jî bimeşînin. Divê Kurd li dijî vê sîstema qirêj û faşîzan têkoşînê bikin pêşî bi zimanê xwe
biaxivin û têkoşînê bikin ku Kurdî jî bibe zimanê fermî. Dîlan bi bîrxist ku saziyên ji bo Kurdî dixebitin hemû hatine girtin û got ev sazî tevê bi destê qeyûman hatin deste serkirin. Van saziyan karekî pir zimanî û pir çandî dikirin lê 10 salên dawî bi polîtikayên qeyûm ev sazî hatin girtin. Karên li ser zimanê Kurdî dihatin kirin jî kriminalize kirin. Gelek ji wan hatin girtin ziman mafekî gerdûniye û em dixwazin bi rengekî azad bi zimanê xwe biaxivin. Ji bo vê jî saziyên me têkoşînê dikin. Em sîstemeke ji pir zimanî û pir çandî diparêzin. Heta ku ziman û çanda Kurd bibe xwedî statûyekê heta ku bi qanûnan û destûra bingehîn bê bi ewlekirin em ê jî têkoşîna xwe berdewam bikin. Berekudanê jamê nûçeyê xwe nîvro bi dengê straneke girtiya azadiyê Merge Polat bi dayî bikin. Merge Polat ji zindana Bunyan girtîgeha jinan ya Bunyana Qayên Seriyê ku ev 12 salin girtiye biriya telefonê bi malbata xwe re axivî ji bo piştevaniya greva birçîbûnê ya li girtîgehan bi stranekê desteka xwe nîşanda em ê bi dengê wê nûçeyê xwe bi dayî bikin. Em spas dikin ji bo guhdariya we xweşê demîn. Bir dostunun yarasını saramıyorsa artık sen artık kendin değilsin. Aramıyorsa artık sen artık kendin değilsin. Vur öfkeni dostuna yansın dağlarca göllerce dökülmeyen gözyaşımda bulsun deryalarca. Yitip giden devrimler gibi dost sesin dost gülüşlerin